certifikat je upotrebljen umjesto zakona vrijednosti dionice, u stvari da bi se prekoračio najveći problem podjele Bosne, to je neprikosnovenost privatne svojine. Mi smo imali znači prvu privatizaciju za vrijeme Markovića, nisu bile nikakve Markovićeve dionice i nikakva Markovićeva reforma, nego naše dionice, naša reforma sa 44% izvršene privatizacije po zakonu vrijednosti i zbog toga je Bosna priznata. To je priznao svijet, to je bila privatna svojina preduzeća koje se u svijetu zovu korporacije, nikakva društvena svojina. To nije bila nikakva komunistička svojina kao što SDA neprekidno ponavlja. Treba razlikovati oblik vlasti i oblik vlasništva. Vi imate jednopartijske sisteme sa više oblika svojine. Imate kraljevne, carevine, monarhije, diktature, ali sa kapitalističkim oblikom svojine. Korporacija u trenutku priznanja Bosne, korporacija je bila preduzeće i subjekt vlasništva. Kod nas radnici nisu stigli to ni da shvate. To je bila potpuno legitimna reforma koja je na kraju predstavljala problem podjeli Bosne i onda je izmišljen certifikat, ali šta se sad desilo? Samo da završim misao. Desilo se da je taj certifikat, kad je počeo da funkcionira u stvari, kad su fondovi se pojavili, kad se vidjele vizije, kada se pojavila, on je na svoj način bio pošten jer je imao knjigovodstvenu vrijednost, na jedan put se pojavila jedna inicijativa, neko je pukao od muke, da izvinite na izrazu, što je nekakav Holiday Inn ostao ovdje. Razlika između privatizacije i prodaje je u privatizaciji ostaje u Bosni, u prodaji odlazi iz Bosne. Nikakav kapital ne dolazi. Nikakav kapital ne dolazi. Dolazi opet državi koja se pokazala kao loš menadžer. I za 15% investicija opet država treba da digne na noge sve to koja uzela, ima sada pravo s 15% od tog kapitala, a sve drugo odlazi opet na projekte praktično, da budem kratak, podjele Bosne, koje se računa u 5 milijardi koje u Bosnu nikad nije ušlo. 80% od tog novca nije ušlo, nego se plaća strancima za projekte podjele Bosne. Nama su došli ovdje ljudi i novinskim člankom proveli privatizaciju sa 2/3 učešća u kapitalu. Zašto? Zašto 2/3? Zato što sa 2/3 stiče pravo i smanjenja tog kapitala, znači ponovne prodaje. Sa 2/3 vi kažete neće nigdje otići fabrika. Ugovor o prodaji će biti zadnje što će vlasnici ovih firmi, to je građani Bosne i Hercegovine, ilegalno razduženi u Daytonu vidjeti svojim očima. Situacija je stravična i nikakav tu nema ni socijalne politike, ni liberalizma, nema ničeg mjesta. Ima mjesta na sudu. Da se vratimo sa dogovora u Daytonu u svijet suđenja. Na sudu se primjenjuje pravo i to ne na tribunalu, nego na Svjetskom sudu pravde gdje još postoji Republika Bosna i Hercegovina i postoji optužba za agresiju i postoji reparacija 10 puta veća, 110 milijardi nego što je iznos koji se planira zaraditi od privatizacije.